ban Rakhe ye kasngi kerpang jong ka Bhoi district ki bor pnya jong ka district mata kasngi ki south ri ku jeliu ar hajar pusan kila penlong ye ka jin Rakhe ye ka Bhoi foundation day ka balai pulai kum kasngi ka kerpang na ka banta ki nongshong snong ha Bhoi district ya ka ne ka jin Rakhe ye ka Bhoi foundation day ka balai pulai la penlong ha parish hall ha nongpo ha ka balawan manaya sakilang do ba meral bonds im UMLA ka nongpo constituency uba sustainer sotun UMLA ka jirang constituency uba Matthew Kenneth Makro UMDC uba Shusi apo ka KHADC Abhilash Baranwal deputy commissioner ka Bhoi district ki officer katana sarkar ba pher lembar ki nohikai bat ki khana school kumban shupan kan mau la pli ya ka Bhoi district ha ka south rik ubanai jelleu house nem khat khandai spa khandai pu ar Hamadan paham sim hanongpo kani kasngi ba katarik kala longdo longsnam kum kasngi ka bakarpang na kamanta ki nongshong shnong ka Bhoi district balaju Rakhe kani kasngi malausnem lengba ki program ba pher ya dari Bhoi district kani Kalau orang pergi kena bagi telur jadi mesti di tahu jadi dia betul dia. Kalau orang pergi kena drop dia betul dia dari Bhoi district. Kalau orang pergi kena bagi ini cuma tobeko dia betul akan ada ke district itu. Dia pergi kena bagi orang kena kami betul. Ada pun sama ini dia pergi kena. Bagi long kita terus tahu kita terus bagi yang mesti ini jadi ada buat pertama. Nama kata kerana terus tahu ini kita itu. Dia officer ini sudah mengenai. Kita perlu kita buat. Ini kita lebih besar jadi. Kita nak district secretary, police board, boleh nombor kita. Hari besar district ini. Kita ada beberapa community. Naga kita. Jadi syakri kalau ada apa-apa apa itu ada poin di belakang. Kita nikmat, kita langit apa susun apa mesti kita. Kita nikmat ini semua ada poin. Ini terlalu kita akan nak tahu itu yang dari Bhoi district. Yang boleh apa? Yang baru yang pengeluh lagi oleh nasional awal dinamakan boleh memperkuat baru. But the school community about the Bulan Kunjuru di school di balai job maka protokol ke school voluntary antara Christian dan Muslim bagi bahwa ada di sini itu di players jadi sama kira orang yang anjman beri nanti di bawah yo represent antara sekolah ini coaching kan orang tidak ini keseluruhan jadi training dari aku ini mengisahkan begitu ikut sama ini kita bentuk kita nak Bhoi district bagi ini kita kan ada telah ini bagi kita akan mendorong pada itu bukan cuma Bhoi district tapi instrumen atau hukum dari dan di achievement prepare lagi di pasang lagi dibagikan lagi spokesperson atau apa yang lain we look forward that from the district administration also, not in terms of youth empowerment, but in terms of fighting social activities within the district, we could work and collaborate together in